nagira ngo ntange iri tangazo ku bari mu gihugu no hanze y'igihugu. Profete General Mariti, ibyananiye abajenero 72, ibintu byacanganye bikaburirwa igisubizo, Uwiteka nkoresheje umwami Yesu wantumye, mwuka w'Imana uri muri Profete General Mariti yeguje, abogoje, atembagaje Sebarundi. Ibi ndabivuze nujya kubyumva usenge, nyuma yo gusenga winyegeze, ndazi ko bishobora kukugiraho impact cyangwa se ingaruka. Mugabo ntabwo jewe ndimi cyangwa ngo abonge mbwira barize n'abaministiri n'abantu basobanukiwe. Ntabwo urubuga Imbabazi TV 3 hariho rwose abantu b'ingeri zose, ariko ntabwo ibyo ngiye kuvuga ndi seriye kandi nibyo dusanzwe tuvuga ni seriye, ariko ibi byo ni umwihariko. Ibi byo nagakura niganuke y'ukwezi kw'indwi mu matariki abanza y'ukw'indwi, turi itariki 3, umwami Imana Nyiringabo ngo yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kwitazagira undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Akagabo gahimba kandi kataraza. Ibyananiye Prime Niyongabo, ibyananiye Kaspari Baratuza, ibyananiye Ndakugarika, Ndabirabe, ibyananiye n'abandabo bose baniyombare babunyone. Profete General Marite nkoreshejwe n'ijuru, Imana impaye ubushobozi, impaye ubutware, impaye n'umugisha wo kwimura no gukuraho no kubogoza no gutembagaza. Send the definite. Ndazuranya nka cyangwa se ubipinge cyangwa se ubirwanye, ariko ibintu ubwiye nta kinyuma kirimo, ahubwo harimo ukuri gusa. Kubera ko abandi baragerageje n'imbaraga zabo, baragerageza n'amaboko yabo biranga, barashyiraho imbaraga z'umubiri, barashyiraho ubushobozi bwose, bahamagara abantu bamwe banabibiramo, bakajya bababwira ngo nimwegeranye amahera, ngo twashinze umutwe wo kuzatembagaza ubutegetsi, ngo nimuze ngo dufite inama hanaha, ngo nimuterere ngo bimeze uku n'uku uku n'uku. Jewe nta muntu n'umwe nahamagaye ngo atere inkunga ngo kugira ngo nivaveho. Nta ni inkunga ngusaba, ni amatwi yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe, niba uri umukristo ukabihanga amaso ukazavuga ngo ko atavuyeho. Simba mu buhanuzi bwitwa nza ntihahira abana kandi tegereza ituranye na heba. Sindi umwana w'umuhanuzi, narabibabariye. Ikindi, ntabwo mpanura kugira ngo jye nemerwe, kuko naremewe, ijuru rimaze kunyemera sefini. Wowe unyemera utanyemera, wari ukwiye kunyemera ni Kristo yaranyemeye, wari ukwiye kunyemera ni data yaranyemeye, wari ukwiye kumbera umufasha nari nkeneye, ni mwe muyera. Ibisigaye rero jewe naremewe 100%. Sapros mbwire rero umuntu ukurikiye Imbabazi TV 3, uhoraho atanze itsinzi mu gicuku cya nyuma, data aritamura. Mikoro ya Gaburiyeli Rupyiri ivuyeho kubera ko mwese Imana yari yabahaye uruvugiro rwo kuvuga Burundi, mwese Imana yari yabahaye uruvugiro rwo kwavuga gukora Uburundi mu buryo budasanzwe. Itangazamakuru nyine ryahozaga Uburundi mu kanwa, itangazamakuru rihoza Uburundi ku munwa. Ubu tuvugana Yesu abatse mikoro, muravuga iki? Cyakora harimo icyumweru kimwe cyangwa 2 muvuga ikurwaho rya perezida n'ishyirwaho ry'umwami Dawidi. Ahasigaye muravuga. Imana yabatse mikoro rero.
yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwela muto, Uwiteka bamuvugaga barahora. Hehe, iryavuzwe riratashye kandi irya mukuru riratinda ngo ariko ntirihera. Ntabwo rero ejo bundi habaye independance sava n'ibindi n'ibindi, kandi mbwira abantu ngo nta umuntu usengera neva ngo azabishobora. Uri kubibira mu rucaca, uri kugosorera mu rucaca. Umuntu uri kuvuga ngo nidusengere CNDD-FDD wayobye, wasaze. Nubwo wabasengera ukajya urara mu mazi ukirirwa mu giti ugahora Getsemani, ayo basenga si make nshuti yanjye. Bo ubwabo barasenga, bo ubwabo baba mu ivugabutumwa, bo ubwabo iby'Imana bumvise ngira sindanabyumva. Ahubwo nta kintu na kimwe wabakorera ngo CNDD-FDD isubize igihugu mu murongo, nta gihari. Cyakora musenge, hari igihe umwami ava ku ngoma bigakwegera n'abandi bikabura ukwegakwegane, bigaca bibomoke pe bikabomokera abantu. Mbwiye ukurikiye Imbabazi TV gatatu abe maso asenge. Kandi jewe ntabwo mba muri connection y'ijuru ngo uvuge ngo ufite ubwoba ngo bakwandikiye ngo comment mbi. Oya, Yesu mwamukoreye ibisabite. Uzi ukuntu mwabwiye Yesu? Genda wagisuma we kiza gusarura aho kitabibye. Si yari Yesu ko mutamugiriye ikigongwe, ko mutamwemeye? Aho muvuga ngo profete ngo nimpanura muranyemera, ko mutemeye Yesu nige muri bwemere. Ahandi naho ngo kurumva ngo nyene ngo umusikama nta ngorane. None jewe ndabawe kangahe? Umuntu yemerwa ibyo yahanuye biso, ngo wahanuye kwa gatandatu ntibyaba. Nta ngorane, nta ngorane. Ikiba kiba mu mwuka, ikindi kikaba mu mubiri. Kandi wowe ubona ibyo mu mubiri gusa, kandi we ibyo ubasha kumenya ni ibyasohotse ku karubanda. Rero twebwe ntacyo, twebwe dutegereje isaha imwe gusa urubaruka. Ntabwo rero njye mfite ubwoba bw'ababipinga, babisuzugura, babigaya, kubikengera. Yesu Kristo w'i Nazareti nta jambo yigeze acisha mu kanwa kanjye ngo rihere. Kandi si nkorera abami babiri, nkorera umwami umwe. Kandi data arahagije gukora ibitangaza. Ibi ndi kukubwira rero, Sebarundi ayoboye Uburundi kera, ariko ubu akadomo finale expired cyane rwose. Ibintu byo kwanga ibitoro byabuze, nta gisubizo CNDD-FDD izazana iki gitoro. Ngo amahera ngo mva makungu ngo marché noir ngo ho biraboneka ngo bari kubaka quartier Miriwahari. Nta gisubizo CNDD-FDD Imana izayiha cy'u Burundi, ntacyo ku Barundi. Ngo urumva ngo impunzi ngo zibaho nabi, ngo nta gisubizo CNDD-FDD izigera izana ngo impunzi z'Abarundi zoroherwe zimere neza. Ya niyo mpamvu rero nkuzaniye message ya nyuma. Kandi ibyo muvuga ngo baradupinga, tujya mu muhamagaro twarasomewe ijambo irindi turaryisomera. Yesu aratubwira ngo isi zabanga kandi bazabahimba amazina, bazababeshe. None mbigenze nte?
ndaruta umwami wanjye. Rero Neva avuye ku ngoma, Imana imumanikishije amaboko n'amaguru. Ubundi hari igihe umanika amaboko utihorera, Uhoraho amumanikishije amaboko we n'amaguru. Rimwe, kabiri, gatatu. Mungu wangu Data nyereka, Imana impishurira, nabonye yakwa mikoro, ihabwa undi muntu wari uri ku ruhande utari muremure cyane, kandi Data arambwira ngo ibyo navuze no kubikora ndabikoze, kibondo cyanje. Haleluya. Ibyo yavuze no kubikora arabikoze. Bizakina ku mubyimba baguhemukiye bose, nibatisubiraho nzabahana nararahiye, nibatisubiraho nzabahana nararahiye. Bibiliya ngo umwuka w'Imana ari muri jewe. Aca bragi, dutangiye ukwezi k'umugisha, turi itariki 3. Bibiliya ngo niwizera urabona igitangaza, ngo kandi hahirwa abemera batabonye. Irabihomvaguye, ibindi irabisandaza, ibateruyemo nka kumwe baterura amafi mu nyanja. Kandi umutego narawubabwiye, aba baguye mu mutego. Ntabwo ibi ndi kukubwira, umwami n'umwungirije bose bahuye n'akaga n'akandare, kandi ishyano riraguye. Ijoro ry'ubwoba n'amanywa y'ubwoba. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iture. Kajugujugu zazamuwe ikirere, drone zizamurwa ikirere, amaburende yafunze umuhanda. Ngo none se mvuga iki kuri Imana nzima, na 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 na. Uzi bibaye, uzi bibaye, ikurikirana kajoshi kacihakura inda y'akabati. Profete General Mariti, Imana imukoresheje igikorwa gihambaye, kwimika no kwimura. Data ndamubaniye. Birabasangahe wibaza? Hasigaye agahe kangana gute? Amavuta n'imbaraga, vugira utamena. Wibaza hasigaye iki? Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma. Bakijijwe bazabayo, baririmbyi bazabayo, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma. Muhanure tuzabayo, muririmbe tuzabeyo, imibabaro nishirama, tuzaba kuri ya ngoma. Mana igiye kubatwenza. Uwiteka agiye gutwenza bari mu marira no mu gahinda. Uwiteka akuye ibintu mu rungabangabo, akuyeho blokaje n'amabariye,
arasanganguye. Shetani aragiye, Sawuli avuyeho, bayi neva, bayi na komite yawe, bayi 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 bayi, si kama sijui werekeza ariko bayi 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 bayi. Mutima wange wuzuyemo iyerekwa n'ijwi nishyurirwa bimwe ntabyo ndi buvuge, murantunga, ariko ibyo nabonye byo nabibonye, kandi ibyo ntabwo ari ibyo muri nza, ntabwo ari akazoza. Oho kwa Ntare Rushashi, kwa Ntare Rushashi, ibigiye kubayo Igitega. Ntabwo nasaze, harimo n'ubibona uku. Twe mu mwuka turahimbarwa n'Imana iyo yatugendeye ikadusura kandi ikaduha inzira ibintu bigiye kunyuramo, ikaduha umurongo, ikatubwira ibintu ibyo ari byo. Ubwo rero amso data apfa kuba yabiremye. Haleluya. Ngo nuko Yesu Kristo, twigire mu gice cya kabiri, bisigaye murabibonesha amaso ntimujya mu mukondora zose pe. Ngo nuko Yesu Kristo abwira uwitwa Simoni mwene Yona, aramubwira ngo byuka shoferi utsimbura ubwato twerekere koko ijoro rirageze. Ngo Simoni aramubwira ngo mwami Nyagasani turajya ngo tugiye kureba inshuti yacu Lazaro. Niko Yesu yamushubije, aramubwira ngo burije kandi ari mu gitondo. Undi aramubwira ngo burije kandi ni mu gatondo. Ibyo Yesu yavugaga si byo Simoni yumvaga. Amara Simoni aramwibutsa aramubwira ngo donke twihoze ibyo by'urugendo, yenda aho wasanga uhisemo ko tugenda biremewe, nta kibazo ndabatwara. Turetse ibyo, ubundi ntiwibuka amabuye bagutereye i Samariya ni Yudaya y'i Galilaya? Ese ubwo dukwiye kuhajya? Uzi ibyo bari bagukoreye? Yesu aramubwira ngo umuntu asitara mu ijoro ntasitara ku manywa. Hari igihe mu buzima bwawe ibintu biri mu ijoro bo bakabibona ku manywa, hari n'igihe ibintu biri ku manywa bo bakabibona mu ijoro. Ushobora kuba uri umuntu mwiza 100%, abantu bakakubona kuri mubi 100%. Ushobora no kuba uri umuntu mubi wigize kuri mubi, ariko abakubona n'abakwitegereza bo bakakubona 100% 100% kuri mwiza. Isi irimo ibintu bibiri, hari igihe ibyo ubona atari byo mbona, n'ibyo wumva atari byo jye numva, n'imibare ubara atari yo jewe mbara. Niyo mpamvu hano ibiharuro by'umwami Yesu ntabwo byahuraga n'ibya Simoni. Simoni bamubwiye ko bwije, wati ni mu gatondo. Aragaruka ati badutereye amabuye. Undi aragaruka ati nge sinjya sitara ku manywa. Kuri Yesu ni ku murango, ariko kuri wowe no mu ijoro, ni mu ijoro. Ikigeragezo urimo kuri wowe ni mu ijoro, ariko muri Kristo ni ku murango. Intambara uri kurwana ni mu ijoro, ziteye n'ubwoba ntiwasubirayo. Wibutse ibyo wabonye, wibutse ibyo wumvise, wibutse ibyo bagukoreye, ntiwanahagera nubwo hari inshuti zawe. Mugabo Yesu ibyo ubona ko ari mu ijoro abishyira ku manywa. Ibyo wiyumvamo ko ijoro rigeze, kandi ijoro riremereye, kandi ijoro riri kubaga imbyeyi, Yesu Kristo yabishyira ku murango, bikaba ku manywa, ku manywa, ku manywa. Yesu urugendo rwe rwo kujya i Yerusalemu, i Galilaya, i Yudaya, mwiriwe muri kumuturiro rurakomeje. Nubwo bamututse, nubwo bamurwanyije, nubwo bamupinze, nubwo babirwanyije, ariko Yesu ntabwo urugendo rwe rurangiriye aha.
hari igihe aho wicaye abantu bazi kuri mu buhungiro utazavayo cyane rwose, umuntu akakureba. Erega izi ntumwa zari zizi ko Yesu yazijyanye mu buhungiro, barahunze kubera babateye amabuye, barahunze, bashatse kubambura no kubica, barahunga. Simoni yari azi ko bahunze, atangazwa no kumva Yesu amubwiye ngo dusubireyo. Atangazwa no kumva Yesu amubwiye ngo dusubireyo. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu buhungiro aho uri naho wavuye, ikibi cyaho urakibuka, n'ubugome bwaho urabuzi, n'ububi bwaho bwose urabuzi, ariko Yesu Kristo afite umugambi wo gusubirayo nawe mujyanye. Kandi wowe ntuzagenda imbere, kuko wowe bazi ko utanahagaruka, kuko bazi ibyo bagukoreye, uburyo babigenje nabi ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, ubabwire ngo ndagaruka, kandi ngarukanye n'Umukiza. Urahunguka uhungukanye n'Imana, urasubira mu rugo rwawe urwubakana Imana, urasubira mu mashuri yawe uyigana Imana, urasubirayo mbere na mbere uraba uri kumwe n'Umwami Yesu n'Umwuka w'Imana. Kandi nusubirayo bazagupfukamira. Kuri Yesu ni ku manywa. Yagezeyo n'abandi barebesha y'amaso ya Simoni, baramubwira ngo iyo haba musaza wacu ntaba yarapfuye. Abwira Mariya ngo wizere urabona igitangaza. Munyereka hashyinguye. Aho igitangaza kiri ntihaba amajambo menshi, aho ubushobozi buri ntihaba kwirarira, aho ubwenge buri ntabwo habaho kwiyemera, koko birashoboka. Birashoboka ngo nubwo igiti cyatema kirongera kigatoha kikera imbuto nk'izambuye. Ngo bageze ku gitare cya Lazaro, Yesu amuhamagara mu mazina, avuga ngo Lazaro kanguka. Lazaro aritaba arakanguka, baramubohora. Amafoto yawe bayajyana mu bapfumu, amazina yawe bakayajyana mu bapfumu, ubuzima bwawe bakabuzenguruka, bakabuboha, bakakuniga, bakakuraza habi, bakakwiriza habi. Ariko babwire ngo iba myinshi igahimwa n'umwe, Yesu Kristo. Nubwo mubona ko yantaye, ntabwo yantaye. Nubwo mubona ko byaheze, ntabwo byaheze. Yesu muri gahunda ye, muri plani ye, azasubirayo kureba inshuti yiwe yitwa Lazaro. Rero Yesu asubiyeyo kureba Lazaro, Yesu asubiye kuzana Lazaro, Yesu asubiyeyo gusura Lazaro. Ibyo bagukoreye byose Yesu arabigukiza. Ibibi byose bakoze Yesu aragutabara. Ubugome bwabo bwose Yesu araburengera gutabara. Hari igihe bonyine Lazaro barashyinguye, barihanagura, baravuga bati byaheze, murire mutahe, mufashe abasigaye, ibintu nk'ibyo. Nawe hari abamaze gushinga hagati baribagirwa. Ariko babwire ngo inshuti yanjye Yesu Kristo, urukundo twagiranye yava, ntabwo yarutaye. Nubwo abigishwa bamubuza bakajya bamubwira ngo twere gusubirayo, nubwo bamugira inama bati ntubyemere, Yesu umunyanazareti agarutse kukurondera. Yesu agarutse kukurondera bwa kangahe? Bwa kabiri. Cyari igitangaza we yashakaga gusa ko cyandikwa. Bwari ubuzima budasanzwe Yesu yashakaga ko ugeraho. Yari inzira Yesu yashakaga kukwereka idasanzwe. Aho rero Umwami Imana Nyiringabo we ubwe aje kukwirebera n'amaguru. Simona anyonga amatata yanyonga, banyonga indege batazinyonga, banyonga imiduga batayinyonga, nta kibuza abayuda gutabarwa. Bambwirire bati Yesu araje. Babwire bati mirindi ndi kumva ni y'Umwami Yesu. Babwire bati ndi kubyiyumvamo nubwo mwamboshye mukanzirika mukampambira, Yesu araje kandi aje kumbohora. Babwire uti nubwo mwandwanyije mukanka ko shika iyo naringiye, ariko Yesu araje kandi namara kukuzura bose tezevu ferimera bushe funga kinwa, kuko ijambo Yesu araribatse.
cyane rwose. Iyi jambo umwami Yesu araribatse kandi araje. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, nzahora mwiringira. Araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, nzahora mwiringira. Araje Yesu, araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho iherezo, areba kuraho ntabasha kubona, nzahora mwiringira. Haleluya, haleluya. Ahatagira inzira mu bugaragwa, ahatagira ibihuru n'ibyatsi mu bugaragwa, inyama turarya. Igitangaza aho kiva, amaso yawe ashobora kutahabona n'amatwi yawe ntahumve, ariko Mose urongoye intama ari kukibona amugirira icyizere. Yoshuwa ugiye kujabukana abantu Kanani, iyo avuye wagendanye na Musa, niyo ajyanye intama ari kuhabona. Wende pore pore kaza mwendo tu. Umwami Imana Nyiringabo ari mu ruhande rwacu, nta mubisha. Aho rero niwihweza ukitegereza ibintu bigiye gushika, n'ibyawe ntabwo ari iby'abasi bawe. Oyaye, ikizanye Kristo, igitumye abantu bidodombera ku nyanja, abantu baridodombye, abantu barijujuta, birakomeye, biracitsa, abantu bavuga byinshi, abandi bavuga bikeya, abandi bava mu byizerwa, ariko Yesu Kristo waduhaye isezerano, uzi kuhamagara ijoro rikamwitaba, akabwira amanywa akamwitaba, agategeka umuyaga, agategeka inyanja. Nagira ngo nkumenyeshe ko ijoro rikuweho kuri Yesu n'umurango, nawe harakubera ku murango niwizere cyane rwose. Haleluya, yo Jesus, haleluya. Ibigiye kuba n'umugisha, niyo mpamvu jye nabuze uko nifata, mbura uko mbigenza, mbura aho mpagarara. Ndimo ndumva, ndayumva imirindi yo gutabarwa, ndayumva imirindi. Bantu bagiye Kanani, bantu bagiye guhabwa igihugu. Haleluya. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracurwa ukanagurwa ukajya ku rufatiro, ubu ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara soko bizahama. Ikigeragezo burundu ugiye kugisohokamo neza, dore data atabaye ku munota wa nyuma. Haleluya. Ndagushimiye data, niwe wavuze ku gihugu, uvuga no ku bantu, uvuga kwimika no kwimura. Ndi umufafara, ariko ndagushimiye ko isezerano rishikanye mu buryo bw'umubiri kurishikanye. Ndagushimiye data ko ushohoje icyo wagambiriye kandi wavuze ku gihugu cyawe. Uwize ahabwe Kanani, ahabwe gakondo. Kandi papa, thank you. Haleluya. Za mpunzi uraziruhuye, utanze igisubizo kirambye mu gihugu hose.
nkushimiye igitangaza unkoresheje data, amashimwe n'aya ibirangiye amena n'ibisigaye haleluya.